Mizoram le Assam chungchang kan soya pia nga ril ruwa lo lang thin chu ramri buai chungchang hinia maro chu ramri buai na hian state mason na kong chuti takina dal lem lo ni na langa Mizoram mason na kong dal tu bernia lang zok chu ramri buai ti lam ayen chu poi mo viau thoma se ei ruk na hi ani zok ma ome corruption do na konga Mizoram le Assam sarkar malak na in thau zia hi tun tum chu kan ngai tha ho don nia chumi ma in ramri chungchanga sarkar malak na tlem kanan soi kai ve tho pokang kan khen chin riat na na tha ome Assam sarkar chuan a then om state te ne na an ramri buai zong zong chin fel ve katuma Mizoram lampo an bo zui reng August ni kuwa khan sarkar level in biak na aizola nei ni in Assam cabinet minister pani Atul Bora le Ashok Singhal te antela Mizoram sarkar atangin home minister lalcham lian le minister lalruat kimate antel vebok kha anin biak na khan ramri shula nun phum pa ngai taka kaltir anrem tia nidanga an lo ti thin angin state pani mi puite eizon na ti buai lo anrem ti bok darkari lai mai anin biak nuin thupali anrel ruta a pakhatna chuan August ninga sang ni le som ni le pakhata state pani thu chu in tom kha nem nge ania pani na chuan ramria remna le monna a omzel theina na malak dun pathum na border district deputy commissioner te chu thani chung voi khatal in mu khom thin tur palina state pani mi puite eizon na engti kong zong poa ti boilo ti te heni 10 October tha khian Guwahati muna government high level talks nei le turania he huna hian ramri buai na tak tak an soi to ang August ni kuwa joint statement point thum na hi August ni som ni le pali khan bo zui ngal ni en vaireng te kolasipa ramri district panga atanga deputy commissioner te anin mukhoma Mizoram atangin kolasip le mamit DC Assam atangin kachar Karimganj le Hailakandi DC te antel Mizoram le Assam hian kilometer zale somruk le pali point paruklai mai ramri anin tromania Mizoram in Bengal Eastern Frontier Regulation BERF demarcation 1875 kha apom lain Assam chuan 1933 demarcation apom ve thonga until pom ain an miu lo wangin in rem ngai na hi om lo ani deuh maya in soirem po har sa view donani ramri lam chu ti hian kan du tok phot mayanga Assam sarkar in corruption do konga be puya thak na satzia kan soi chun zom don nia Christian ram ti thei khop hiala pathian dik betu ring tu tamna Mizorama hlemhlet na le eiruk na ana satzia mai hi soina siak lawani khovel ani miau maya eiruk le hlemhlet ching hi an bo lowang ti achianga zoram mi pui ti lungai tu ber hero hi chu corruption ai ma in corruption do tura sarkarin ma ala lamang mia lo hi nia khoi muna po corruption hi chu om veka Delhi AAP sarkar noya po eiru ching anatam mai maro chu sarkar berin adaw miau chuan corrupt officer ho po hi an huai sar ngam lova eiruk na atlem pha nge thina ne Assam Sarkar Vigilance and Anti-Corruption Directorate chuan kar khatchungin thamna la sarkar official mi pangazet tun nai khan an man chuak le ta a BJP Himanta Sarkar chuan corruption bautumin mala a 100% a hlo tling don lo ti hi chu achianga maro chu thasom panga chunga an malak na hian corruption nasatakin ati tlem pha tiero achianga ne Chief Minister Himanta Biswa Sharma Sarkar thasom panga chungin sarkar na thokmi somli le palilai corruption thu buaya man ani to a okas ni som ni thleng khan hengan man te jinga mi som thum le paruk te ba ka thiam lo chantir an ni na lekha thelu ani tabok sarkar masahuna corruption thu buai nei an charge sheet ain tun sarkar charge sheet zat hi alet ruklai na pung mana
hei hian corruption do na konga sarkar din na ati chiang hlea eiruk thu buaya aman te hi atlang pui thuin adik deuh veka mi somli le palizi nga somthum le parukin thiam lawan chang to a sarkarin tu ma zu lo ti alang fia hle kum sang ni le som pasari khan assam rama corruption case kualik zia luania sang ni le som ni le patnia ero august ni som ni thleng khan case som ni le pathum zia lu ni to in enquiry nei mek case la zia lu lo hi somli le paruk a om man bok Assam Directorate of Vigilance and Anti-Corruption ten mian man dan hi a chiang thei viau mai chanchin bu le social media lama te phone number an thei dara sarkar na thok tham na emo poisa di le mo anom chuan report mi turin mi puyan thria tira sarkar na thok ten mi tu emo hne na tham na lo dil ta se chu pa emo chu nu emo chuan Directorate of Vigilance and Anti-Corruption VAC official te a bengal maya a victim le VAC te chuan corrupt official chu thangkam sakin an man ta thina ni a victim in poisa pek tura chuan chemical chikhat phenolphthalein powder an tel thina thamna poisa alangei ti fianan an kutan sil sak thina a tui churong sendangin a chuak ta thina ni tunaya Assam sarkar office athok thamna poisa la dil chut chut te chu amol fal hle ani lo point a huai sual ta deu ani mai thei nitin deu tho hian VAC ten manan nei reng maya tunma enge mo hleka poisa dil ching tak tak te po an film khur ta hle ni hetianga an bei chung po hian mun tam taka hi chuan corruption hi ala tam hle thowa khovel om chung hi chuan do ne ani don chuang lo maro chu kan soitak ang khan sarkar berin ado miau chuan engemo chena atlak niam pha dona do lo ai chuan azia om viu dona ni Mizoram hian corruption atam thu hi ha hi pin kan soifo maya thu buayero zia lo ani ngai meu lova mi dik lo na va highland sak hi Christian nun ne na in me lo kan ti deu ni te na lang hial zoka kan Christian na hian thil dik lo do na konga huai sen na ayen ngoi bau pui turin min thlem zok ni te poina langa sual tam tak kan ngai dam ta thi ne mo ne ngun taka in ngai tua kan tur ta hle ni na lang nakum maya khian kan in thlang do na niya tu party po ni se corruption do ngam tur chau hi sarkar tir ta ila zoram hian mel tharam mu ve thei nge yang ti hi INP Mizo channel hi chuan kan be sei tlatani ole khati zong kha tun tu matan chuan kanan du to phot mayanga subscriber tele ngai thatu ten ato thenga minlo ngai thak sak thina wangin in za chunga kan lo me